أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدميريغ موضوع کی زہد وری دریوم کباتو زہد وری دریوم کی زہد وری دریوم کی اے دریوم کا آخری دنیا بر اسکری فاوا دریوم گئی اے دریوم کا دنیا بر آخری اسکری فاوا دریوم اور زہد وری دریوم بکیانی ebahi dunia bura bodang akhirin hoda masaiku dunia ke huriya ufata ke akhirat daga qurban kollu dunia ke tanawas kama dunia ke ufala dunia ke timal libi huriya hakate akhirat daga qurban kollu ngai zuhud wari diri umaki zuhud wari kamaki. Allah subhanahu wa ta'ala dabwafu wa ni'maitahu gabenum Allah rohiyo dengan nawagota akhirin edigen dunia pura bodang akhirin edigen ima kommeni umatik gabenum hipo man Allah subhanahu wa ta'ala insana dunia funwafa wa ni enage akhiri kamyab kuram masakik kuram ehim Allah subhanahu wa ta'ala gara abdus आखिरी मतिंग हदमा करें जहनी दुनिया बड़ा बड़ा कम गा आखिरत नेना इसकंदें जहनी मन अल्लाह ताला कीरत कुरान गा वही कुरान गा अपनी फदई इन्नल लदीना ला यरजून लिकाअना हम कहूं तिमन अल्लाह बदल कुरान बेन नवामी अल्लाह बदल कुरान बेन नवामी क़यामत दो स्वर्ग बेन नवामी ehme jekam gawana ma emi hunge huriharis benu maki dunia hasil pun dunia ke dirium hoda ngami masai qurani innal ladina la yarjuna liqa'ana hama karon timam Allah badal quran benu wamihum waradu bil hayatid dunya adi dunia ke hayata medu ruhigem tibemihum watma'annu biha adi dunia में हिंगम जीवावा मी दुनिया के कंदा मी हुन रंगलो दुनिया के कंद तका में तो हिंगम जीवावा नी एमी हुन बेनुनु आखिरत अल्लाह ताला ने वल्लदीना हुम अन आयातिना गाफिलून
emi hunge wani timang Allah ga ayat takamudu ghafil wa fay timang Allah ga ayat takamudu ghafil wa fay wara Vishnu man nibbaye wara moya baye emi hunnaki duniyege hayata ki dadi koda koda hindu koda e hindu ko neuni ma duniyege kankang ge diyai dengena ga akhirin ge ferani duniyega ene fursat lebuno akhir baaj jabir kurang hen nawas akhirat abura podang ena benu bi ena ge duniye Allah baddal qura ka benu minnuwi duniyege kan takamadu hinga majhega mufalum ena hutta kulliyaka hayatu ga hol kolani Allah baddal quran jehuni embi ma akhirat taka gendana ikkenne hodi fay duniye benu lege ena odi दुनिया के खंदत होगा ना उड़नी होगिया वागते हैं हेदा कुरी एन्नोविस एना मी दुनिया दो कफ़ा एदियाई दुनिया बस माबोर कामयाब एना कन्वली उलाइका मअवाहुम नार बिमा कानु यक्सिबून बल्ला उलाइका मअवाहुम नार एमिहुन दामोइतनकी नरके ulaika ma'wahumun nar emi hunga mawayati emi hunga emridang oitanaki annar narakaye bima kanu yaksibun emi hunga kongolo kandat hoga sabu akhir bainun nugen nota akhir bainun wati duniya ke kandat tang isko duniya hodang emi hunga masai kuri emi hunga ekola masakai hoga sabu emi hunga akhir gelli jemi hunna emi hunda mittanaki narake Allah hangoni emi ma haqiqatu gawas duniya godan ni honna duwas kologa akhirin hoda masai kuram mijeni komme fada itte qurban kollaga bas akhirin muhimwani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun timas waroga jibuni ma horiha kam hasluye كيرت القرآن بهم آياتك الله وحي قربني من كان يريد حرس الآخرة آخر بين وكم غاوي ميها آخر جدك مسيح قرآن آخر بين وكم غاوي ميها نزيد له في حرسه إنا إقرأ مسكت وتما الله إنا إتركض دوا حسيمه akhirat taka itur dolotan enang holba debba holim itur furusotan ena debba holim akhirin hodam masai kurang mihe ku dunia ga hayatu ga enage hurihaus ummida ki akhirin hodam enaga azma ki akhirin hodam man kana yuridu harsal akhirah akhirat ga godi edige masake kura kam gawi miha nazidu lahu fi harsi ena ikra masakat ga enang itru kodwa hore bahi akhirat taka itru magdat timang Allah nadakwa itru fursat fahi kuraba enaga mudaluga ekam ga barakai labwa hui menaga umurga barakai labwa darifas kolga barakai labwa hui me akhirat taka magfaiwan huriha kamitim Allah enaya tanawas kodwa hui me ومن كان يريد حرس الدنيا هذه الدنيا بين وجه مسي قراميها نؤته منها الدنيا دم الله تبارك وتعالى وما له في الآخرة من نصيب كم آخرة بس نصيب نينا نينا كذا آخرة بس نصيب نينا كن نينا نيكي بينا بينو दुनिया बेन लगे दुनिया टका मसई करे में है ने के अल्लाह एना गमज फर्द पर भी खंदत तक एना हंदा नत्ताय नमाज तका में देना हिमालवी दीन के हिनियन फर्द और खंदत तका में दो एना हिमालवी सुन्ने और खंदत तका में दो एना हिमालवी एना बेन भी दुनिया के तनवस कमा दुनिया के जीनता दुनिया के उफला आरामा मिकंकंग एना बेन भी आखिरत बेन में अल्लाह में गनी वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब आखिरत के इब्बिस नसीब है वही आखिरत जो होगा तिमा अल्लाह के हेला फारंग तिमा अल्लाह देवा देबुन तहुम एना करने ते इब्बिस इतने एना करने ते दुआ होगा कीर्त कुरान के वरन के आयत होगा मा अल्लाह मिफलिंग अंगवा फला तगुरन्नकुमुल हयातुद दुनिया दुनिया का हयात ये बयान हिल्लुन तेरे को यानो देर है
दुनिया के हयाय ये बायम हेल्लुन तेरी कुर्बान दुनिया की मिहा हेल्लुन तेरी कुर्बाइचे दुनिया की मिहा हेल्लुन तेरी कुर्बाइचे कंकमंग हिज्जस्वाइचे दुनिया की एम्मा दुनिया का मी दुनिया टका दुनिया एना एक कंकमंग हिज्जस्सा भी कम बन्यामु देंगे मलज़्ज़ात ए वफ़ात होगा तेरेगा वले हिवान एना Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurmattaka marwani kan danegen emiha kura kami fenna karin nonnane adis kirit qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala galtakunna Allah subhanahu wa ta'ala mi hadma qaddabani kum mi hakus marwani kan dan akhirin hodumattaka kura masakkat farwa terima वक़्त नगान हिलुमा नफ्सु हिसाब को पा भेट मंग आबदवस या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह ईमान जमीस्तकुन्ने वतिबाइन अल्लाह बिरुदिवार है तक़वा परिवार है वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह अधिकुम में नफ्सिन में मादमा टका गियामत दुवट्टका आखिरिन होदमट्टका स्वर्ग होदमट्टका कुरैफा होती हुम कमित्तो बलाफा हुशकमे वल्तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह अदितिबाइन अल्लाह बिरुदिवार है तक़वा परिवार है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून हम करुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिबाइन कुरा कंदत मुलद्दिन बुलिकन्नवे कीर्तिमाय नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयाय पराउन बलाय एकदे गफानु दुनिया का उड़वई वरा जुहुदवरी को वरा जुहुदवरी मतवरी माय जरी उड़व में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का उड़वई दुनिया का इंसाना उड़े होरे है ना बेनु वा कंद तकेम भी म बेनु अबदवस एन नवस खायब उड़मुगावे जुहुदवरी उमकी इसराफ न करूं खायब हेदमन अल्लाह देवार रिज़्क़ की यही अल्लाह के मिलके कंदने तिमा इसराफ नुकुrum Allah ruhi dengan nawagat kaya boy ulum nikamitin mating handang kurum fakir mating handang kurum dati halar ruh dati halu gawis khitterium Allah subhanahu wa ta'ala mana kurabwa fa kandatun kamakan ngaran gatum ballawa kiritimai nabiyya sallallahu alaihi wasallam मी दुनिया का होने एम्मे सुखदोरी मी दुनिया का भी एम्मे सुखदोरी इंसान आई फारूक बदतर रानब मंगे दिन नबी अल्लाह रसूल है खदे के फाट का हरम रानब बेदान हुए दुनिया का मिहर बुया पड़े थे फारूक बदतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टका रानब मंगे खदे फान तारे होगा दिन नबी फारूक बदतर इन वस खदे फान बेन फोड़े नुगन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे कोलता होगा देमस दुवस दे फारिक कुरवान इच्चन्नति अलिफान रमा कन्यन्नति उनुर रोखनुला देमस दुवस दनी देमस दुवस फाय दनी किरो कादरे फारिक कुरवान किरो पदन हिपवान फेम पदन हिपवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्bi कमलुम मी दुनिया का एवं ए जुहुदोरी कमकी दुनिया के हुरिया वफात अखिन आखिर तक कुर्बान करनो लिबि हुरि मिमवरा में दो हिगेंबो लिबि हुरि मिमवरा में दो हिगेंबो अल्लाह सुब्हानहु व देवा देवुन तहग मज्ज शुक्र को लिबि हुरि मिमवरा को मज्ज रो हिगेंबो कीर्तिमाय नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदे गफार तुरु कुरबा हुवा हेदुन कोड़तबस बाय फारो हेदुन कोड़तबीद तंको हदाक दाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरामात कुल्लबा किरियावस एकदे गफार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनु कुल्ले वरिया ए बेनु कुल्लबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैवान जोड़ को हदाक जन में करे गफार मरामात कुल्लबा ए बेनु कुल्लबा वरिया किरियावस बेनु कुल्लबा बेनु फुलकुरबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन्नवस जुहुदोरी कन नहुन्नमी हरमन्नम बिफिन्ननी इसराफ कुरु इंतहा हद होना जातन बिफिन्ननी अन्नवस बान वनिस अन्नव सम एक आकम मती हुक्का एचे इल्लागनी इल्ला मनका आइचे गंदनी
Geng hoda furniture wittius halakun manis beenu kurve femmaruga hutta halah kolla fadi ella jiskina far ehem mi yakul sege beenu kurve goton halah koppetti ukayani bas subhanallah embi ma zuhudu beri kamake haqiqatuga miduniga tima Allah subhanahu wa ta'ala ge alekkan dane miduniga ni kamicchigge gotuga tima duniyage dirung arastu ko ebahi Allah subhanahu wa ta'ala timataka mi duniya rabbanu da duniyage duwasta tima debba hone akhiran hodam masage quran kan danegen akhiri tima gellida fada immiha kandattakum tima do helimu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dunia haya in wa ya Allah angoni wamal hayatud dunya mi dunia ge mi haya in wa ya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur insana ya baguti ufaleggen wa dani tanekkam ga menwi hellun tari kurwanwi baguti ufaleggen wa dani tanekkam ga menwi dunia ge mi haya in wa ya mi haku nabiya sallallahu alaihi wasallam hanga rawa ibnu majah an sahul ibn sa'd as-sa'idi radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi haku ay faqala faidan nabiyya ya rasulullah allah rasulai dullani ala amalin iza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas algonda kamakam magudakka devashe algonda ekame kofiya Allah taala algonda ke lobi odigannawane adi mistakum sawnde ke wala lobiwane kamakam algonda magudakka devwa Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah rasulullah algonda vidar dewa badlawa hai ekamin algonda kofi Allah lobi odigannawane kame adi mistakum sawra algonda ke lobiwane kame فقال صلى الله عليه وسلم فنبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله दुनिया का तिबा जुहुद वरिवार है दुनिया का तिबा जुहुद वरिवार है जुहुद वरि दिरगो में मुड़े है दुनिया का भाई दुनिया के कंत तकबर आखिर इसकुरा है और यहाँ कम के आखिर इसकुरा है दुनिया का ला कम में फिया वाला थी आखिर यदि के ला फिया वाला कम का हदार है दुनिया का जुहुद वरिवार है युहिब्बुकल्लाह एवं तिबारकल्लाह लोबुल कन्नवाने वज़हद फीमा फी आइदिन नासी अदि मीस्तहम अतुगावा तकेच्चा मेदुवस जुहुद वरिवार है ए बही मीस्तकुन्न लिबिफावा निहुमित्तका कंतत्तफन यकमा देरनवाश है ए भी हमको मच्चन हसदगर नवार है एकंतत्त हो मच्च तिबा हिम्मु कियार है गोदकब्बस तिबा लिबहोरी मिम्वरु को मच्च रोहिगम वार है तिबा दुनिया का जुहुद वरिवार है रन अल्लाह तिबा दे लोबड़ कन्नवार दे मीस्तहम गतुगावा तकिच्चा में तो एहम मीस्तकुन अल्लाह दे इत्तिसाम जुहुद वरिवार है बही एमी हम दे नियमित तकामिद मा बड़ बिस्ना फिकुरको एकम कम का मच्चन हसद वरिया कंकन कुरा है गोदकब्बस युहिब्बुकन नास एरुम मीस्तकुस्तिबाद के लोबिवाने मीस्तकुस्तिबाद के लोबिवाने हकीकतुगा Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara muhimu kami gawah kaimi irsad dewi Nabiya sallallahu alaihi wasallam furatama kamakan gai irsad dewi mi dunia ka zuhud wari diruma nguleshe zuhud wari diruma mi dunia nguleshe Allah hattaka tima mi dunia ka ulen jahi Allah hattaka ema kaibo heduma annam ila ulama Ming iblis kamiga israf kurmende nidumuga israf kurmende Allah subhanahu wa ta'ala dei wagutu gebeno hifumuga israf kurmende komme kami iblis kuran jehni komme kami iblis kami kuran jehni akhirin gedigen Allah subhanahu wa ta'ala de ruhi odigatum gedigen komme kami iblis miduniga tima kuran mi jehni ehni awun haqiqatuga kitab kuran mi jehni दुनिया के कमे
tima gelli diyama kanu akhiratun tima dibe ngonna ce gelli diyama akhiratun tima dibe ngonna ce gelli diyama tima mi hitama koren jeni Allah hattaka ada koren jalo kandattaka Allah hattaka ada koren zakatu galo kama Allah hattaka ada koren je rode galo kama Allah hattaka ada koren je hajju galo kama mi alo kandattaka madi humade unima misalaka ballawa Allah subhanahu wa ta'ala miyaka tanawaskan debbi miyaka Allah tanawaskan debbi ena gumurum fasto saharo haiddi harogen dairos misalaka war tanawahoga umruga kuri ko sura feringa war tanawahoga ulumuga umrum haiddi harowiros hajjuga ukama madus nuisna misalaka hajjuga ukama madus nuisna biya ko miswal kolli misalaka ko ba hajjaddan no isna no adinu isna dum hajdiya idan arab bandar kumar kun to den isna me na annan subhanallah embi ma e kamo allah mabtad dakwafi e ma haqiqatu zukudur kan natiye e libi hori tanawas kan e nami gurban kollan jeni akhir taka hembe je kam wanyam e fa sai ena je hajju gal kam sadaqwa warfum mihaku puriswali ngena buni dihawarkan ahar wajje timanna hama igota to swanwa neegenne miwle Allah taala ge hadratun timanna hama fude waraka amdani ilah debbo henno settinga to harla gotenwe ettinga to harla gotenwe waage giden timanna mihitanarani mihege spinna kamen golani bawe timanna ya muni mi sihori kam bawe nekka biobara laar di beiro itin harla gotenwe kotakambus dengehen rakka kollahu ne kolbus higada ne dos kolba jawu ina sawal kolli aw mi hali ina kari zakai di ulento ulan zakat kan do dua hakos dos wisname kamaka ballo furata maka ena ibas Allah ena tanawaskan debba kama Allah ena maguta fahipod debba tanawaskan debba eko miharo mi kambol woni itin atuga haruno daati da be ibas ne ga dibe timi dani atum embi maden ena mi hitangal mi anakam mi hege svina bawe sihulori kam bawe mi ema ege kuring ena visnen je kamaki Allah tanawaskan debbi matima e mudalung ada koren je haggutan ibada korwe to akhirin edige e mudalung ada koren je hagguta ada korwe to eyem to zuhud wari diriwo me dunya go maki sawal kolli mina e kamakan waswisna emme haragos mudalu zakat de fainne eyom mihiri awun eggoda gos ghafil won je kan tadakan mi rabbul samad won je kan tadami mikan tetto wesa wahi mi alokan tettakam timang ihmalu farwa kula kullu ma ege sabung timage akhir gelligendani kirtimai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gede fanu ma sahabi be kan hayai prabbalairo tabwari wala fas khudwari dilu men be kan mi dunya ko ba fawani fatimah radhiyallahu anha Fatimah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kambalum Fatimah to fanaki ekamana khaani ballawa gadi kumbe khalaka to Ali gafan Ali radhiyallahu anhu Fatimah gafan go firikalum edema firikambalum khaani ballawa diru fetwiru awahara fuldappam ves kunale fadwala bani warang ada diru mubawi Fatimah radhiyallahu anha ki wara hibbar fulgada kaittiri alawari be kamelen kamanayaki bizamanuga mihum begen gole hagina hifagen gole jissende foi fotuga diyafa onnani gada finiga emme rajagale ki onnani emme rajagale istari bulu diwa kolle faim bulu diwa kolle istari bulu diwa no subhanallah ebbagutu rangala farikuwa lebuje kamga wana ma jehigen anna bagudun hore rangla banaha hunu kam filwali warga kaiti kole orang adaga diri umum urbawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga wada ganu adas kam funuga unnon kam Fatimah gafan
ziyarat kurabari ehinduga kirtumai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamana kirti rasulullah dari haggannawa do bihura dari kamano kampai pulga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bas pula bidalawi ekamana kirti kurabu dengan anakka bas pula bidalawi ekamana hiniwarna kurabu Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzur fini wadaya ginnevi Aisyah to gafana papa ho vidal vi kige to dost ke bande ekan sirru korba hoti Fatimah radhiyallahu anha kibe to ekamana kirit ko bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debbe hitam ore khabar kamanaye papa ho den gina do duniya ga hunnawane kamanaye masake qura hai duniya ga masai qura hai gya middo appa phula ko devena kam nonna masake ko korwar kamnaay den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ul qurbi ekamana dil ufawar khabar ki swarge ga anghen kamanu ga sahiba ekam ekamana wada ganwan kam duniya ga wara nikamiti hal go go ekamago ezuhudwari diri o muga sawmi hasil swarge swarge ga horiha anghin kamanu ga sahiba ek maqam ekamana mili boda ganwan ko faawe khabar debbe ma ekamana anghin warna korabuni faawe kan ayawar subhanallah ehbima horiha wagu tegga wasriha kamga zuhud wari kan iskur maki muhimmu maikame Allah subhanahu wa ta'ala taka tima quran ada quran ji alqan datta hoga farwa teriung timage hashingalung ada korenji alukan kam gawias timage mudalung ada korenji alukan tetap kam gawias ebbes alukam ega inoren bidaroni farwa kunakon mulase alukan tetap ga farwa teri kam behetung gai zuhudu wari kam ga emme mai magam bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awmina dekkevi hewa namuna yakisai kirti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis pasulta engke gotuga mi duniya emme hewa emme rangalo mi haki enage umru digwafa enage amal ter rangalo ujmiha khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu tiaba mi tering emme hewa emme rangalo mi haki tiaba mi tering emme hewa emme rangalo mi haki emi hegge umur digwafa enaga amalta rangal wajmi hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurba fami wani embi ma ilwar midalone digu umur ege man yaki kitamme hudad waskolga duniya gun limu kamga wes heo amal paruje kamga wanama enage umraki digu umre kamga wegendane dibu umrek kamu gawe gendan ada ami awmen number we gotung bada ke kamu gawana awmen nang fene hama wara hagu umrek ga mi dunia wa koda ni bebe kanum bus misada kan imam syafi gafan umur fon fasto ses no e kale fan mi dunia wa koda ga fi en nawes e ummatu ga imame warabba orgi adeg foitta liwa fa hori foitta gum yedwas tiyaum dani embi mai digu umrengai ekorobi masakkatung hama akhirata jehenden sawab yum ngedani ekorobi masakkat pun sawab yum ngedani embi ma timage umuru gunan yaki adada kun nun timage umur gunah timage amalum warak puru umurga wasahi wara madu ahar kolog tere gawas heo amalta ena gina kuru je kamga wanama zuhudwari diribum mi duniya ga bahi duniya gor akhir benu bifa mi hege gotuga ena duniya ge uni adi akhir taka ena masake kofai wani mi duniya ga Allah subhanahu wa ta'ala wara ni kameti wes labba fawe ehembe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warabbuda ni kameti nga hal ballawa ekade fa sallallahu alaihi wasallam abadus ni kametin nang
ehi terikam foro kodde umara nikamitinna huga umara emi huga hala ahwal bel umara emi huga beenunta fudda dima mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rabbudam ummatu gami hunnan irshad devwa fawe ei nikamitinna ki haqiqatuga aw minna emi hunga dirumu kan takamat usna warakan akhirin hadma wegenda adi ya huga wa haqiqi zuhudu wari diru makam magfahi kodde ekkan taka inwari midar wani nikamiti ke beenu ta fuddad nikamiti ke beenu ta fuddadi emi hum ga ihsas ta dane emi hum ga shuur ta dane emi hum na huga wagutu hayda ko emi hum ga hal ahwal bala kan kurma kiyi zuhudu wari diru makam magfahi kodde kamike balwa kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anhu min Bukhari wa hadis wasul gaisan wani tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam surga wadagan nabi wa diruhu marhunatun ikade faanu addan kole be fote rahune ke gotuga inda yahudiyin yahudiye gaduga addan kole mote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge addana kole beifa ote rahunek jagotuga rahunu mikorani kumbata atwa misala ka alwanu bes rahunu qurar den mi zamanu ga mi hum ben kun loan itti minakani loan nagar ge registry midani banka ge registry banka midani timanna negi loan adanu korwejja heve ge wikkadiyas rahunek jagotuga ge registry ge rahunu kuri emoga ju kofre monnani temunna ge god masente mikkadis biyo ada quran te guarantee ke bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada bende rekade faanu ga addana kolen mote yahudi gatuga rahunu quraifa kongecce ka rahunu qurabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasina su'am min sha'irin godanuga tiri saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennawi fahum de gota yahudi gatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam farik qur'an ikken nadigen mi dunia tu ngemme mai insan ami nabiyya sallallahu alaihi wasallam farik qur'an ikken nadigen tiri saw ge minbar godan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahudi gatu mi ge ballagati gennawi adi kale faanu addana kola mi debbe yahudi gata tima kale faanu mi adanu korojja mi addana kolo kale yafe swarga wada gen nabi rumati kale faana mi kan adanu kor addana kolo moti yahudi gata ga mi ma addana den ben qur'an yahudi ema kirtimai rasulullah sallallahu alaihi wasallam den हम आयत गुफान में रिवायत ऐसे होनी मा शबी आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खुब्ज़िन शाइरिन यौमैन मुतताबियैन दे दिवस दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आल और बेकनु बनहा हो उनकम फिदा और इत्तिफारी मुकुरा दे दिवस दे एकले गुफान के अहलुरी आल बैतुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेही के दे दिवस दे hatta bubudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwarga wadagan fumat dandam bes diri urumuga kangkang ego taqrar waginde ema miharu awna minna dunya ge ulan di bifawa fagati kama tiyari kama mikan tattakala balai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya matiri mai sahabi bekan dunya ga hum fada nikamati hal kolga bekan ge urbi ehuriha kama kantatta hebe kanun kaitri wadagen dunia pura akhirin ibe kanun iskurabwa fawani dunia pura akhirin ibe iskurabwa fawani hambe kota hangrama ta hugawas sahabi be kanun ibe kalaka pura an ibe kalak dunia pura akhirin iskurabwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekal hukamga Huzaifatul Yamani darwani Yarmuk hangrama ga shahidu bekal ngetere ga haranga khawiye hangrama yunde ga haranga kha hoda ga haran diyama maidan ga shahidu fatimihum
geteren fahara ko miha ko miham balam dani ko aharin ga khaf ni jadi ena ge furan ay bahotte bebe ge furan ay bahotte bebe buna fi akhay wa fem fud dere bebe den bebe fem fud timanna di kollir bebe karen ehmiyak buna fi timanna bas fem fud deshe den bebe buna fi yang ena deshe alwa mi zuhudu wari kam misal tam yannani amila nafsa purane konnang iskandinuma mi duniya pura akhiri edigem ule miya kununi mikale kamin Quran ena fem fod der den devana miha fem fod dikkolli wagudu timmana tangula eta madurunu hisabe goy timmana miya bas ba fem fod devana miya as bana vedara ena fem de den ena fem fod ena kare gas fem fod dikkolli rana Quran higajje den devana miha kare mi ena ge Quran usigajje den ti bebe akhage Quran usigajje komme mi heko iskandi amida nafsa purwas Quran mi zuhudu waringe sifatam Allah taala kirtu Quran ga wahi qurban ga wani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa emi hunna ejjagan nohanu beenu befawi hidu semihun amilla nafsu takabbur was anekunna he iskandeni amilla nafsal muhanu beenu befa wanikum wes amila nafsal bora bola anikum na hay iskandeni anikum ge beenu ta fuddadan hay iskandeni kirti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kalna ekade ge faana warab boda duniya zuhud wari rangal dinulu umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi be kalna warab boda baru albawa ebe be kalum aipo dati begenda robot tahoga dinuga mana korwa kanta hen korwa wakkan korma feeluma mi honnang molwa numa makaro heduma mi khale kangam ebe kan du heli wada ganna timang Allah subhanahu wa taala mimwar korwa gotaka ruhumaki inwar midawani zuhud waringa kibaga honnam wa sifatahu tere ga himene ma sifayeke man Allah subhanahu wa taala kirtu Quran ga umenna e wasiyata burgina wasitan mikam ga korwa fawani egotum Allah taala kirtu Quran ga wahi korban ga fawani wama utitum min shay'in tiyaban hunna libifawa kum mejje famata'ul hayatid dunya ge hayatuge waguti ufawari kan geneste etchekei mi duniya ga tibanga difa komme etchekei waguti ufawari kan geneste etcheke wasinatuha adi duniya ga waguti ufa geneste etcheke komme etcheke estibanga mi duniya ga dibe etcheke tere wama indallahi khairun wa abqa Allah ga hadratu gawa etche ma heyo kam bode khairun heyo kam bode wa abga demi hunnane khairun ma heyo kam bode Allah ga dortuga wa icce bahi awul men ga tuga wa icce Allah hattaga du koddi mai dibe sawab balimi hekari reguluga hatar dam heda kodli nidi du koddi Allah hattaga e balimi ha ga hagguga akhirin gedige ehm beje kam banyam ere tima nidi mahrum wi nikameti hada ko miyenga hite welana mi henni ngena kari damang ideli waadi emme je kam nya e sawab hasdadi yatim kudin tay goya wala anghene wala nikameti hada ko ledi kamaka dima rakka ko for faisa ko le iwagutu ena ge darin nattaka sukun hulwe tiwe uniform ma ichi gane dam bedam misala ka kharadu koddi waadi ehbe je kam akhir dattaka rakka koru ichi ngai e ma heyo kam bodo khair ma heyo kam bodo miham bas bayar misal ta fennam mihri dunia ke mizinata mi waguti ufadabbure akhirat ma heyo kam bodo e dibe sawab ma heyo kam wa abuga demi hunnane kibe dunia ke komme chaki nimida iche ma indakum yamfadu dibe min gatuga wa komme chaki huswa iche nati ganda di iche baat ko das ganda ka besno dibe marwaro iche modas se du ko fadan jihni
এখন আল্লাহ মাগুগা এই যে হেদা করো বিদ্যা এ বাগুত করো মতো এই যে আল্লাহ টাকা হেদা করো বিদ্যা আখরে গেদিকে আখরে 2 টাকা এ ফেন্না মুন্না রাক্কা কোন যে ওয়া আবুগা খায়রুম ওয়া আবুগা গুল মাতাউদ দুনিয়া গালিল কাজে ফান দালওয়ার দুনিয়া के उफात है की दाद कुड़ा कुड़ा इज्जके ये गुल मताउद दुनिया गलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला दी आखिर तकवा वरिन मा हेकम अल्लाह बिरोतवा मिन आखिर मा हेकम बड़े वला तुज़लमून फतीला सरग मिंबर वस एमी हुन्ना मेदो बेइंसाफ कमिन करवेन आखिर यदि मसे कुरामीहुम एमी हु एकरा मसकत नतीजा अल्लाह ने दक्कवान क़यामत होगा एमी हम बेनु भी दुनिया का आखिर एमा एमी हुन्ना जर्रद मिन बरस बेइंसाफ कमिन करवेन एमी हुन्ना दिम वाफरी मुसावाबा दरमा अल्लाह देवान मान अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दुनिया का जुहुद वरी हे रंगल दिरबो में मुलम हे तौफीक अलमें एमन देवासी दुनिया के कंकमा में दो अलमें गाफिल हुए Nugus Allah Rasulullah hadumako Allah tagada korin jaro kan tagada korin mati gah mutim ko taufiq de wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.